itabarukong mo ubiyag tuy biyak no ikalang nga jakton kaya wenugam dem tiagayat may karikong tuirik na agaraman tuy kararwa sikati amin ko kenliw liwatoy puso raksak tinsang may mo kadintuag mo do ingan at mong pamiyag daytoy ngayan ayan intang arud ipapas dirun ni ayan no ikalang na jakton kaya wenugam dem tiagayat may karikong tuirik na agaraman tuy kararwa sikati amin ko kenliw liwatoy puso raksak tinsang may mo kadintuag mo do inggan at kung pamiyag daytoy ngayan ayan intang arud ipapas irumi ayan intang arud ipapas diruni ayan sardam ururaye ti isasangpit mo aano nga ta ubiyak ko mailiw akong bara niyagit mo nadagsinak marikarik na kaput na laos nga iliw kuken ka tanawagan ka abay titawa pareng mapasangpit ka agurayat biyak ko ribiyang agurayat isasangpit mo malading hitan unay tuy puso kapit kaawan mo sibay ko aguray
kapag nalaos nga iliw kuken ka tanawagan ka abay titawa paring mapasangpit ka aguraya biyak ko aguraya isasangpit mo maladingitan unay tuy puso kapit kaawan mo sibay ko agurayat biyak ko agurayat isasangpit mo maasyan ka kading kanya grabe inga agsangsangita agurayat biyak ko agurayat isasangpit mo maladingitan unay tuy puso kapit kaawan mo sibay ko agurayat biyak ko agurayat isasangpit mo maasyan ka kading kanya grabe ingat agsangsangita maasyan ka kading kanya grabe ingat agsangsangita Halika na, i-promote mo yung YouTube channel mo.